tariki 14 mweri ni jwa kenda mwaka 2025 ndi na wirigiro gwithwa na muthenya yu muthongi ngakwatwa geni kiri ndeto cietu cia Meru TV ugoro uni rieto ria kwa Mbita Njeri wa Chupe no monanilia wetu wa mathithio ukamwita Paul Ngujiri. Na tukiambiria na nteto cietu na atina gyo gikundi kimwe kiria gikumenyekana ya Imenti Development Forum nikiumbite kwithira gikuguria ICT app rutere rwangine ira iri gicigo mbunge kia North Imenti ni habwire kwirikana nyo ya inya ndene ya gicigo mbunge giki nabo bakiaria atongeria bagikundi giki ni betete na mbere na gukatha itagaria riu bakiuwa rigatetherie muno antu babethi igitaria bakwenda kumenya mantu ya gwita na mbere ndene ya mitandao na kinya kwithirwa bakiona ngui ya mitandao na kumenya ni mbio yongwa egwita na mbere ngurukini betete na mbere nande na kuuria ayuthi bara baingi bombe kwithirwa bagitonyeria kiri mantu tajaja nikienda batigira bakuona ngugi cia mitandao na kumenyora mantu ya gwita na mbere no mwandiki wetu wa nteto Kiambi kana mutugi wa Kiambi ari nacho tariria. Gikundi kia Imenti Development Forum ni baikinyite shukuru ya Ngiene Secondary kiri kuruguria nyomba ya utumiri bwa kompyuta na kimoni ya ICT Hub iri habu ya inya kuruguria rutere ruru Imenti bakiuga moroto jwao ni kuona Imenti gukira kwithira nitigiri nyuma nene kiri kithomo urimi na kinya biashara imu yetu na bwani kwithirwa Imenti sub-district chionde kana sub-counties. Tuonere china challenges nyingi muno in terms of boy child. I'm sorry to say boy child, everyone knows the boy child has been affected. Number 2, in terms of education. And number 3, in terms of representation. We've been having that challenge. Kumarira tuari na representation ya baba kana bajojo abanga ine na veja bangi na bangi. Currently, Imenti gionde, it has been total disaster. So exactly school jetu chukwetande. Kwa exactly performance in terms of agriculture in memera yetu ni wetande. So exactly biashara na bwana Mureka will tell you town yonde it has just been taken away by people. So IDF objective yetu ile nene teko chindana na the other regions tuga to chindana na Nyambene kana Tigania na Egembe between the Twitangoge as a group, but we want to uplift the interest of Imenti. Toga Imenti negotigirwa nyuma. Imenti itina maendeleo, Imenti the national government ya butantongo atoto otoko ukuma no Imenti atako batu to represent kumu represent ya uma toga batu toga tetera antobau kenda basoka area antobau bauma na what we are fighting for is empowerment of the boy child as we be told, and we want to fight for that even today right here. Kuringana na ikundi giki nyuma yao kuanjiria murandi wonto bethagira bagitigira community kujwitithia na mbere na gutwika jwao bakiromba aciari na kinya community kwa urumo gutiririra na kuigika mirandi eji and to make sure that we bring the world closer to the people. We bring the world closer to the people of North Imenti and better in the computer app. I can make sure that in that computer app, you can do your research, you can do your master's from there, you can do your PhD from there, and you can get virtually a design of a house, or you can become an engineer from the computer app. From there, we plan to do more. But as we plan to do more, to kenda babu asiari nyabwetu buamberia na project yetu chonde sustainable bubweri kuoni bwa asiari to abonengra na atori poka itajo poka jukie wire. Next level is ownership. To adhere that project, we give it to the community. Pay to kairete and IDF. Project ina ndene yenu kwa bumejokia bumeedhi yenu bumendeleza mbere mwena bobo gikundi giki nigicibanite na mirengo ya giciaca bakiuga moroto jwao ni witi na mbere maturene. We are members, we are professionals. Most of the people are in all parties. Kwe boba short term, kwe boba in the long term, kwe boba in 1 term na 2 term. We are the KADF tutokumaka. Indikira tukwenda imbi imaendeleo turete na Imenti. It will show even before we had no problem of any political differences as the agenda ikiagwetwa IDF Imenti Development Forum. Kuone gutureta mutwariria maendeleo. Kiripotera Meru TV kuma Ngiene gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi.
Na tugitigana na ripoti ya mutugi wa Kiambi tugacoka mwanka ruterene rwa kaunti ya Tharaka Nithi na rana we mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene netete na mbere na kwithirwa akirita mukana kiri mandaktari barakuwa ni bakwithirwa bagituma ajie kiri masibitari jao akiwa mandaktari baba bethera bakija ndawa kuma sibitari ni cia thirikari na bakithirwa bagikenda bu kiri masibitari ijao no gwite mandaktari baba nandi bakithirwa bakiyukirwa itagaria rya kiwatho akiaria Mantojeje Jonde Patrick yakwaritira ukari wandine rira agukari wandine ya Mariani Chuka Igamba Ng'ombe igitari agwitete na mbere na kwithirwa akiruguria nyumba ya kuthithiria mutemanio kiri kambi ya Chivo Kithagani wamona kinya kwithirwa kinenkanira irio biotethio kiri macukuru ya primary mwanya mwanya nterene u no mwandiki wetu wanteto kumarutera Ndagara Waiguna ari nacio tariria. Mjumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene arugurite nyumba ya kuruthagira ikaro ndeni ya kambi ya Chivo Kithangani wandi ya Mariani amona kunengana irio biotethio kiri cukuru cha primary ntere ino nuntu cukuru ile bakuwe kubingwa alimu metu ma primary tunenkera wa cukuru ile tumenenkera mucere nkunya 3 na ntumu nkunya 3 mucere nkunya 3 na ntumu nkunya ciegana Mariani ni ekirirwe thiini indi twakirietaga district twogire Mariani iri Igamba Ng'ombe sub county kogure tukugairio waburo kagairio na wana Mariani wani onegete ngati Igamba Ng'ombe sub county onde kada bitiria tutige kugaukania nuntu au ni mwantu mamena nagira ni mwana mwaga tirito wega turio kwanita na kwa mheshimiwa Njeru mauni heshimiwa maire ma Mariani ma Igamba Ng'ombe sub county kugubura karutha kwa Njeru ndubate kurutha kwao kwanita agaki wagatigero bisibo ibande bo kantare ino nekenda kubuna gari tutie obisi ya ibande noko tukenda kibande na muntu ora wentendera no aikije tauni kana ndeoma mwa wetu akorombo obisi ya ibande mheshimiwa hiyo atakutafutia Mjumbe Patrick Munene wa MC wa Mariani anitakari mimba bakari iguru mutugo wonekete Tharaka Nithi wa mandagitari kulifaje kiri masibitari mao tibantu rugono rumwe miaka 10 rwakumera kwina ndagitari makuya nuntu rwa wandikite minister wa health rwa wandikite chief officer rwa wandikite director na mandagitari mama nenda tumutethia ate atiringa antu kiboko hani mugate antu metu ndugutikaniria kabana ringa antu kiboko mutebu kwa kwina sibitari ciengi nicho igutumika cia thirikari lakini netu tukana gerageriwa na turawa tukorwe turi kubanini netu tukana support gavana alingi antu kiboko ati nututebu ukikora muthenya ungi gavana athire jenu rutuko na kibuti utuko wantu mama mubirire no mwara ina muringi wa mama mubirite indenge athiete kuona kana sibitari ni kuruta wira no mwara ina munwa mongo na thuba ringi apukoro managira na mumaki kora mau mwire ni tukonoga ni mwani takola mau na maringe kiboko nuntu nayo erothiete etagira tukaugo mundi tukarekebisha sibitari next year mbere aturekebisha kuri antu tugakora tutete mioyo yao na tutemacokia icio ni othini andwari ndwari tita cukuru ni tugana raumite mwaka umwe agacio konu kogu ndo sibitari kuga tukarekebisha mwaka ungi tukarekebisha ungi kwina muci utaina mbia utete antu mao engi watu tuga tukagetate tukarekebisha kogu nyama ya sibitari ni nkiroba governor we give him full support wakwa kwina muntu akuona ni mwamba PO box home nundu tikama tikumenyeka wakora matithie caga wira wanatige kunoga ni mubu mathiire anga sibitari ingi nundu ari ku ndani na director na mwiro we atariku uga private wana choithire nundu na jodi biashara ciao ciene na letu akabakuthie na boto gitagate pato ni wetia mdevice wa health nationwide sibitari cia tole moire ciena ndawa uri ukethira ndagitari ora we general ena kemeti taoni kana ni angolire sibitari yae wathia kwandikira akwera thio karothera kiripo kwitha sutita bireke mheshimiwa pato urorungamirite health nationwide na mheshimiwa Njoki urorungamirite health gege council ya governor igwarira rombete akari kugwatira thirikari ri wathanini nontu tayari bambiritie kuona matunda barabarani ya Chuka karenia katika ide mubururu no atakana ngiaga wanta murutu akauga ni ruthura na ruthirwe eni atekene kono gwatekera za kumira mundu keri tagia maendeleo makagitaja makoneka no ringa githuri uthie ku gwa tumetu tiga thirikari tuchinjie guku gwetu gwikareta ndeicie mbira kare kwa mbioki murugara tiki ndikuga turuthira maendeleo nikarietwa kautu kagitate
wako timu ugitumira kali yetu akawira ruto thank you ndo twa consider ka county kani constituency chegana atletio tu na deputy president twi ndeto ruwe tuta botikona kiregera kutawera ibokona kutawera urona mtomoro ko da chomo etano ntuwe mo ko ngere na go tu support ra ke dura ke deke na ruto uma to choke tu yata karatibu Majuka kama ng'ombe nkiripotera Meru TV rietoka mbita ndagara Waiguna. Na tugitigana na ripoti ya Ndagara Waiguna tugacokera mwanka ruterene rwa Igembe North nara nabo akariba nathu Ndonyo na Leundu nibethirite bagiciumiri na gweta na mbere kumeneria MCA wao urawijekene na rietwa ya Joshua Mithiaru kana na rietwa ringi Kastare bakiwa ute maendeleo bethirite bakiona burukumania na MC uju bakiaria ni baugite kuma MC uju ari gutaro na gutonya gitene atomba guthira agicokera nterene uringi kuona mathina jara akariba nteru bokurukira nikenda ethirwa akibatethia bakiaria akariba banandi nibetite na mbere na kuegitera MC uju aromba kura nethirite akionekana ari mtu mwega muno na kunya kubekira mawira ne jama ingi ati akabatethia indi utikiombite kwithirwa akibatethia nakio nandi akariba bane baitite kauli yona kuga batimuchokia hona kwa kinya kithurano kia 2027 na kumuria nandika niko kanya kawe gakuchokera na kubaretera maendeleo nterene hu na mwandiki wetu Anteto kuma ruterero mukiri wa Nkonja ari na chotariria akari na toriba natho Leundu iredi natho wan indi ni baumirite na muthuro yo munene kumeneria MCA wo no Joshua Mithiaru kana Kastare no ntubo kwithira na bateaniritie bakiwa ati kinya barabara cio ni ciaere manjo wamwe na kinya thina yote serui bakiwa ati baumabo wandine yo ya natho mukaweta wandine inge ya ntwambo yota serui ndirio na indi kuru ni baunikire miongo beta serui ru na mitungi na bakimwira bo batina witikio nwen ontu na umbere kwithira bateanirie na muno kurobaraba mwete mbaru ndene natho Kastare netwa onge buru na koro tora kinya natho ene kwaria kiwa ne yito turomba ite nanga tuturira barabara ratwirira tuturire turendo muru kwa Kastare asietere Kastare ara Kastare kau are ukukuma igumetene akorwa sainde njendo nyo area atua kethe tu atua kwina manata barabara ya mutore njete iare makuli ake ngekoro ire thina kwaya mingau na mongo baitethetie nao bigibigi ite na manara ura ikamata mungau ana muntu kinya kuringwa kana etro Kastare ara Kastare kau Kastare we nya yare ngia tuirete mbwa gumetene twa muyoro mbere ngwe marathathi yetu tweta guthwani nyumba atumanite muntu ina nyando tugetha yari imbe aya itie nao Kastare kangua thai no peu kinya ka wambu one time no pe na tuingira matu atutwibwa oi message yako ke Kastare ari form kana itoti tafadhali tota tuira roi kaelo ote konge tumba kuona roi no kureva cianara tumirite no na mitungi emongo ororona tungotore twake akaura ekira bangi watu obenda iria na watu ina tuteka tugura tika twakobo karekana kina natuo itono kwenja itenjwa no kanini buru no kaikireriki bonge batwe Kastare atwirira akiluka ature akiwanja tuone kasibitali ate ya twira kare kuko kala atwirire na nikanu ake katwirire ndunyu buru atwira aturira antu na aka atwitire mbia wakansu kenda turirwa antu kenda tuona kinya kasibitali akue sibitare akuigithe tu na kuingongo ne onto wi mwe korona ntegomba witia nao reaction ngare tondawa takora ntegomba witia kundi kuraya Lewende ni bawete wone kinya 2027 babate tayari kumba kwithira beta utumithwa laini cia kuringira mtojo kura nontowe na ulironi antuba nontorire yete keba ko baromba kura na iniete bonene na indi monkathai atomba kwithira kibalikana bakiwa MCO wona ete wotheri buru nontote wetina mbere ya kureta maturene ona kinya burabo misetho ni antu ambo ira ntunene na thuma oni wandare musevi lakini thai ndio yani mtemea kueleza torianga
Misetho, manto misetho tuolwe story sola na kitambo sana. Bara baturira stare arire aranga koro tuenda turarira turamoya ne orwa ningarethia na turamwangura therike na turamwikira kura ote okona moko otumite laini ote umite ntwamboi na ngare cionthe cia kuma nje nathu Nkiripotera Meru TV kuma Ndonyo nathu wa Gembe North Mbeta Mukiri Wankonja. Wega sana Mukiri Wankonja kumurutero Gembe nonte bo report yu na nari tugitigananio ni ati nabo atongeri bamwe ba matura kuma wandine ya Bogeta West na baraba mwete kishigo mbunge ke South Menti ni betherito bagechumeria na gukatha bonene mujumbe waonwe Daktari Shadrack Mweti nonto bwa mirandi imwe rombete kwithirwa akibakinyeniria ndene gishigo mbunge kiu bakiaria atongeri baba na ndine betete na mbere na kwithirwa bakiromba akariba South Menti ku mwaka nyankuruki nikiendeta na mbere kwithirwa akibaritira ngugi na kinya hethirwa agikinyaniria manifesto yawe Jeff Wagituma na Nteto Utariria na mantu ja kithomo Abogeta West kintu kia mbere mwaka juju mheshimiwa Abogeta West tuwejene mbasari ya 4.6 million kiriana bonde baraba kwenda utethio na mwana wonde wa day school ule wa private mbasari mheshimiwa na mwere mbasari ya kumba kuthoma kiri employment ya arimu gukuija Abogeta sub county Abogeta West itumbite kwandikirwa arimu na cukuru cia Abogeta West iri na arimu cukuru ire itari na principals na headmasters mwanka thai ire na arimu na Abogeta West turiuga Dr. Shadrack Mweti na gwita Ngugi Nthongi na sisi tunasema kwamba turiuga inya 2027 tukamugwata njara kendomba kuendelea kulita Ngugi na baria bakuga guti Ngugi riti beje ground bone kazi imefanywa wajione na Dr. Shadrack Mweti anafanya kazi. Dr. Shadrack Mweti na aero Ngugi ni antu ba South Menti ne na Ngugi ya gwitira antu ba South Menti baria bakuga guti Ngugi riti by Dr. Shadrack Mweti kanya aritira antu ba South Menti Ngugi na Ngugi iri kuritwa miradi ya maendeleo ere kuritwa Abogeta West South Menti antu ba South Menti nda buromba tutige gu politicize projects ire Dr. Shadrack Mweti akurita nontu project iji chijite gutethia muturio South Menti muturio wa Abogeta West and we hope that by 2027 South Menti ikethira a benchmark constituency in Kenya. Ndarimite barabara nyingi sana lakini kuri iria meja tukwenda kuona igita uria kwagirite ngongo barabara kuma Muru ni aja kwina Kanyakine Mwanka Mitungu itweregerete thirikari yetu igatwikira rami kuringana na uria mheshimiwa atwirite na twinama untu bu bukojura mbere twita election ya 2027 itukoromba sana untu bweja na mono tuigwa mantu ya thirikari kwenda kuthithia mono ja connect vijana itumaire na ketho tena information ketho tikumenya uria baraba kumenya na mono tuchoke nkatho nyono ntu bwa Mount Kenya campus ire jirara wetu Mount Kenya campus ire ngimchinya ki community yetu so far ukejotega na barabi ngibo benefit mono ni ana bagwetu aja na ndia na mono batigwita na bareta na ara mutindo national polytechnic batigwita Mitungu ana baratu na bayu dirokale abakuthoma chukuria they are very many kinyana baba kumenje chi ndiguru sana bara bato bara ribokira nja bakarema gwita na aria mheshimiwa na na program ya gutethia na bara sana akaba sponsor bakathoma tucokerie mbere mheshimiwa wetu Dr. Shadrack Mweti ngatho nontu ndene ya Abogeta West nombete kunenkanira over 2.5 million mbecha iria cie maturene naja jetu cina bamami betu na youth betu kwa ukira tukuria antu bara bafaindikire kunenkerwa first lot mbecha iria ibabati bachokie mbecha bare kenda bare abangi bomba ikundi bingi byomba ku benefit kenda miaka 5 kija kuthira at least ikundi bila byende byendene ya Abogeta byithirbe gufaindika. Na tugita na mbere na Nteto ni ati nawe Muriungi ura ni musiasa na kinya mutongeria aja kathetune Kamomero none thirito agitiumeria na kwithirwa akiariria ndiunga ire cithiritigite na mbere ruterene rwa State House Nairobi akiaria Muriungi netete na mbere na kuuga ndiunga iji ibatere kwithirwa ikithithirwe na aja maturene nikenda ikomba kwithirwa ikiguna mwananchi wa kawaida bubwega nkuruki mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na Nteto Utariria
mwanasiasa na mutongeria uria wigikene Jamuriungi Okaga rikana jama ingi nomba kwithirwo akiuga aja gutegwita bwega na nandi gitene riri ategerete na ritho ria ithaga nombite kwithirwo akiaria jaujo okuigua oni beto Muriungi Okaga na nkwenda kuga mantu yari jathatu kambere ameru ibwega muno na bathikire matura ya Kenya ya gwitithwa i president wetu jawe Bwana Ruto undi Muriungi Okaga kira kiundigaria muno ni antu baraba gwitwa State House antu baraba gwitwa State House barita bakinenkairwa mbecha bakamatwa ngari cia machukuru bagikwa State House undi kiuria kimwe ya kwanga chiuria atiri ina mbecha iji kuma muraganjo gwita miru gwita deni aritani barari nkuruki over 10,000 teachers dene country wide na antu baba ute muntu kuma tene keri mbecha baba leta ingiri 10 kusema ukweli ri ngachiuri ukinya mami gwako ngachiuri azi karutwe mbecha ingana ke muti aketha mbecha ngachoka utubu bwandigaria muno woni ndi Muriungi Okaga ngachoka ngachiuri atiri kuigwa kairi dena Odinga akerwa antu bakari wa compensation ya na barabara iro bao kusema ukweli umburaire mwana uchoke onenkere mbecha kirundi ke weshindwe untu jabo butumba kubwera muntu ukwerewa thirikari kiuraga na bantu ura wije gikwimbi kinya thirikari tiburi kuthokera ile matu ya jabu thirikari uji urayana ichokere yana ambecha ichio bare ari iriumanatoire tukore abatu tu taxpayers itochuria gintu keu woni utongere bo Bwana Ruto woni bo makitia munontu amono kurubwa ko thirikari rankarite uti thirikari ora ana jeji i thirikari ora itiana viana bionje na ana baba no ana betu nina ndingeumba kuuga na bwakwa thirikari kinya baba gwita ibete bakameburu ng'ombe wega kuoneria bakame badukie tubecha tu batoke tuge iwani tamu nukuri nukugwa imbi utupampugo menyangiye 10 tumba kinyangiri 20 kinya kethengiye gana itumpa kungana neku ke muntu itumpa kungana neku ke muntu nandi jegoro nthikirite muno ndaigua ati aritani bakogo promotion right te privilege ote privilege obathiria iraiti aritani baegwa promotion dene kenyeji na aritani nabone ntune atu babome babweri kwego promotion nto iraiti yao na kire baranenka ro banenkerwe ende bamenye no bo bagiti mbecha uchi taxi imbecha chiao kwou tote kaerwe o Kenya bate kaerwe to choka turia thina miaka ingi 5 onto Ruto akeja kutuke miaka ingi 5 nonga Kenya hizi tugwita maru kana ame action kwina manto kugo je goko Kenya ji na peace muntu atiwa mdoni akiugere tuongere tamu a president hati miaka mugwanja uyu mwenda simu sheria constitution rugatiri ibo ugebe MP onto MP babeto baere anto bampara ibalete referendum ke wananchi tuno constitution ikuga meja referendum to megwethie gitikinya kinya thayo to gwethie tam rimeti emiaka mugwanja onto kireke kuthithwo ne MP babeto no jore ethirwe finance bill kuongwa mwanka finance bill ba mikurukia nandi kia jabo banengro to bakurukie Ruto akaremea kamugwanja ngiro kunira miaka mugwanja wananchi tukuthira na jau ne jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya.
Na tugita na mbere nati nawe Ngindio ni Kimathi Mutwiri netete na mbere na kwithirwa akiuria Ameru bethiro bagita na mbere kugwata thirikari ya Rais William Ruto mbaru na kinya kwithirwa bagitia mirandi ya kimaendeleo na ntu ni bethiro bagitiga kuringa siasa hakagitene gaka ni kienda beta na mbere kwithirwa bakigunika na maendeleo nkuruki netete na mbere na kuthetera mirandi ya kithirikari yegi mantu ya kuandikana kwa arimu na kinya kuandikana kwa polisi akiuria Ameru ni bethiro bakimarira ni kienda arimu ona kinya aborisi kinya babomba kwithirwa bakigwatira kanya ndeni ya thirikari ya Rais William Ruto na mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma ari nacho tariria ntundenderea boni nkwenderea kwaria nara nkona kanya ngishauria antu betu ba Meru na antu ba region hii mate siasa wi civic education endarika ijiri na rwithomo biotwira tutareni tharimu na rimwe batu tukwangaratana tukaregotega itharimu tukakara tu complain na go complain raisi mono no ntugo complain gote cost tomba utonywa Meru na ntubari njoni kire complaining culture mwankare njoni ngechi ya Kenya igeti into thirikari na igeti barabara igeti ndam igeti machukuru na atwire njoni tutonyirwe complaining culture uga complain yote ona amantu positive wona amantu negative whether wena illusions yuake na mono ntu babo twitana ku complain in this region kinyabo ibari thirikari ne na bangi ba thirikari ne mwisho mweri yukethira muntu arita akagira muchara jowe muchara very fast na kinya muntu urote muchara ene kire barabo twari opa utoni ora tuga complain region hii ne bakuria pension yao pamo ibari ministers bangi ibari vice presidents bangi ibari deputy president so bo bai complain na beto na yetu opposition kwi mantu jao bakwithira mwisho ne nare so ndiromba antu betu bari njoni yeje tu support ni thirikari na mantu jaraja yetu kwenda thirikari nerea tugerie nju chini tujarite thirikari no ira nuntu no kujari na iture ogoti thirikari ikurukite au nangu karandiriu for example arimu bandika go arimu 5,000 paia 5,000 thirikari tu niona ande na jaiyo mantu to kabwira for the last 3 years arimu ibandiki arimu 76,000 chairman unajua hiyo 3 years as we speak now na ikyo kwenda buga kuira Ameru na ntubari njoni ni complain tutegejara tukona thai thirikari ni kubangania na itubati kwira antu betu by December end of the year another 24,000 alimu ibetite kuandikwa aja kaguru kule alimu bate andiki na alimu ora bate andiki rie tubanganie ni tuone ora bagatonywa kiri system alimu ngiriega na igethira ikiandikwa kinya betu betre bareo in the next mbuga 1 month or so 10,000 askari pakaandikwa kenyeji na ibuje tuthiria mianke ng'anona polisi ete kuandikwa kinyayo tutika advantage and I'm happy on tuiburali na muchema ni Joan Kwene mitungo the other day na bo andika some of those things tutege tuone ora region yeje tukona more teachers more police officers alitingoge na project cia barabara and all those things ira tukwenda kire thirikari tuineona andi tuina opportunity nene mono deputy president ura tuinewe Professor Kithure Kindiki ya kuwa president wa Kenya mianke engejete mbere yau therefore tukaritanwa kwebera thirikari na igitariri na tugitigana na ripoti ngomba kuthurangia utiga na rugono ro mwanya rwegie kimera kia mira na aria nawe akiaria kubaikirengo urani ambassador wa mantu na ambassador wa Kenya ndeni nthiguru ya Somalia netete na mbere na kwithirwa akiariria kimera giki na kuwa mathina jaraja rumiririte kimera giki kia wendia bomira jarumba kuthwaja kiuma rutererwa Nairobi untubura kuwa wena aremini kuthiria thinaiji na ndeni netete na mbere na kwithirwa akiuria Rais William Ruto amuna munini wawe Kithure Kindiki pombe kwithirwa bagitonyera nikienda bagatigira bakuthiria thinaiji no ntu nibo bari na mainya ya kwithiria nkuruki untubu ni bwetete na mbere kwithirwa
bukigwatwa mbaru ni arimi ba kimera giki bakiuga ni bakwenda utethio bwaraka nikienda kimera giki kiumba kuthirwa gikiona ntaira. No mwandiki wetu wa Ndeto Jeff agituma githirwa gikuretera rugono ruru na njira indaja. Kuri tariki 2 mweri Jwana mwaka ja 2025 akiaria ja kaunti ya Meru, President William Ruto taunine ya Maua Igembe South na ugire akethira kirwa na kuinga makatero jonthe jethirite ja kirwa na kimera kia mira untu mutongeria uju wa mugongo arimi gukinyaniria ya kwamba wale ambao wametengeneza cartel ya miraa, watu wa cartel ya miraa, mimi nawaambia mambo yao ni matatu. Mambo yao ni mangapi? Either wakome na cartel ya miraa, ama mambo ya pili tuwapeleke jela, ama mambo ya tatu waende ile safari. Salala. Sasa nafikiri iko declaration ya Maua. Declaration ya Maua ni kusema cartel wote wa kuharibu biashara ya maua wahame Kenya hii, kwa sababu tunataka biashara ya miraa. Niara tukiaria na ambassador wa Kenya nthigurune Somalia kubai kiringo na ugite na gite thoko ya kimera giki kia miraa nuntu makatero jara jakurwa na urimi bubu bamwe kinya bethirite bekara obisi-ini imwe inene kinya cha president wa nthiguru iji ya Somalia. Miraa nio biashara nene kiri batwe na Somalia, but miraa iri na thina inene nontu nkumere ki cartel. Miraa ina bikwaso bivingi na thina yejerera miraa ya ruriro kuma kwa thirikari ya Famajo. President urejere Hassan Sheikh arikweja 2022 na rurere miraa na itareo nireo Minister of Agriculture ya yukire njuundi ya kueria kuatanithia Ameru kana kwira Ameru bomba kwenda miraa na Somalia. Lakini bahati mbaya antu baba aero lesson na baraba karire nthi kubangania mantu bari asumari bakanyaki utire mumeru wari o asumari bakenya yo baero barua cia kwenda miraa betaba watana na asumari ba Somali na muntu umwe no wanenkero njuundi ya kuatanithia Somali ba Somali o wanenkero ari office ya president na no control miraa ile kinya Mogadishu ko muntu aka wetwa Libani no ukarande na Somali ba Somali bakaria kisumari bakawata na miraa yana babwita kuikura miraa yana babwita kura kuma Meru. Nkuruki kubai kiringo augite kinya maguri ja kimera giki jethirite ja kithuka bunene ni untu wa Somali bara bakaraga nthiguru ya Kenya ni babagura miraa kumikia Nairobi na kinya nkuruki kuminenkanira kiria Somali bara bakamikia nthiguru ya Somalia. Na bathithia cartel ku make sure utire mumeru karita miraa maoa akinyithia Nairobi kwa twika bo bari ya maoa bakaurira ntu betu miraa uraba kwenda riu bamikia Nairobi bakanenkera Somali bange batuma Mogadishu egayuku Libani na ntu bawe bakendia untu bo imberete kwingana nabo na kubwatanithia ende ni ukara ibukarite akabo kuma ndanenkere thirikari ingwatia ndanenkere ofisi ya Deputy President nontu na president na viate mantu yau na nibo bangwatia nontu mwankare ndi thina ni Nairobi ri ite Mogadishu ibendete kuria miraa kinya toikia tani 50 baria na nontu bamere ya munobo, lakini miraa yuma kwetu ita only 20 tons na cartel itende kuluka 20 tons ira. So muthiane Ameru bakaumia ria kwina miraa mingi batwirira nthi na bakaurura mauri ati nontu supply yengi atoka mauri akenama, lakini kinya Mogadishu nontu 20 tons akia kinya mauri ati chinja chenara all the time miraa yetherwa iri the same price na ibo bate kwenda chenjia na ofisi ya kwa neretio connect mantu yo ya embassy na ya Kaoma na cartel yo Kaoma support wa kinyani ofisi ya president wa Somalia na mwankari ndeto tiromba ku succeed antu au so ni lomba lakwa mwekethura kindike akamin
akarende na katero wa Somali barabetu ba Kenya boba kwiria Meru bomba kinyithia mira na Nairobi kana tongela mira kuma Meru kinye mwandiso mingi awatane thirikari ucio ile na ndio kamwa inde mwate information yonde na ranke ndeka ida yonde tukarande twaria sorry twaria maita itare tukarande twarie details chonde kanenganira kenge kuma kiri mutongeria ujo dimension ninge tuona kwina nthi yetwa Somaliland ira yaracia witenga na Somalia ira ndipota yetwa Hargeisa nthi etiaro sababu na etero yana ni nthi ikiritie so we want to send mira there lakini na license ya wiki mira Hargeisa no to Somaliland nera cia witenga teka yathukana na Federal Republic of Somalia authority ya kufly nao yumana ciaona Federal Republic of Somalia iba ukanyangia au na niyo kwenda ende baturekeria no tubate kwenda twendie Somalia baturekeria twendie ko Somaliland lakini tu haya na Kenya kwa tuga katero wira no ndondega iri kama tamirani cia Somali ba Kenya katero bara bakathirite ni musumari uro kwenda kunenganira ndege yewe yetargeza ba mwera wikemire ya kwa rageza tukaratha ndege tukamiwithia mwene ndege akira ukona katero ano yo kuingira tutaikemira Hargeisa no tubakomya mira yanje yeta Hargeisa Meru bakanjire wiki nao na mireka ikona competition iko maua no batekwa tuikemira Hargeisa baisu turantwa itwale tukuthithia line mwa kwa tuika antu bale bakura na bakwendia lakini ndege kaura no utimu ndege kwenda witate utimu ndege kwenda wiki ndege we no tundokera yitata ya kurathwa kiri mantu jegie thoko ya nthiguru ya Djibouti nayo kinyayo ithirite kireta mwankijo munene kiri arimi bamira county irio turaitikiranirie ati nende antu betu nebendie mira thokone ya Djibouti yakwarania nabo kithirikari kuthithia bia bietwa memorandum ekuruta ngui ya thoko kimataifa nontu thoko yetu itite ni nthiguru ingi kumaria twathukane nabo mweri we 10 tariki 7 twatuma mira mwaka ba mienda na ibo kumyiba abo ndetire mira bamwe samples yetano ba shienda be ya twakarande twandikania mutaratara yeto MOU na tatukarita ngui ni tania na bakwenda twa twera na mauri ndabera mire Kenya ni mauri ya 20 ciayo ndabera mauri ya mirani atetika mana mwanja mwanga ngiri na mana 3 kilo irethuri mira inagani ro kwariria bambiri sasa tukuibwa na tutu borerei tono bo bakiora mire kiora mana 3 ke muremi mu biashara kona kantu noro ka export ya kona kantu bambire ndi tukwambire kueleanwa ndera antu betu iba apply license de banenkere na inenkere tanto abaingi sana na nkendelea kubanenkera nonto thoko ni dadukire tuendelea au mwanka kiumia kithiru ndi Nairobi irio turaitikiranirie ati nende antu betu nebendie mira thokone ya Djibouti finally iturone thoka Djibouti thoko ya Djibouti one urende nikete thoko nene lakini bila bikendwa is enough so but kathoko gauka nini kauka Djibouti iturakonere na already kwena company ile isi appointed ni Djibouti Chamber of Commerce ira organize it chika uramira bakendi nara na nichiko link na company chetu bara baina through the Ministry of Agriculture ukulokera afa na ukulokera Ministry of Foreign Affairs kenda ba our license cha export mira na that process is going on iromba nandi ni arimi bamenye nthiguru ya Djibouti etumaira ruthiomi rwa Gifaransa na guchwa njira ya kinande ira bakethera bagitaniria ngugi na nthiguru iu regulation imwake baraba ka export mira Djibouti na yatangazo officially na kabunenkera maratasi tukanenkera arimi tukanenkera biama tukanenkera ponka muntu uite ki website ro kanenkerwa uthiate mutaratara yu nikenda ende wiregister na Djibouti wiregister na Djibouti batu kuri kintu twakunenkera kiwitwa compliance tuwito kumenya na ntukwera twakunenkera compliance wikire mere kundegene kuna ntu bakua form ile ndalondwa ikauma na French is true no Djibouti ni a French speaking country na barua chio ndhe chuma na French na mantu yo ndhe athitha na French
ende antu ba complain bona ya antu ya bara chwele thoko ka thirikari yetu ikurura thoko tutemia ku dictate ndira we kaandika amantu yo kamutaga ndolondra form ira alafu atata aga interpreterwa yo kinya woni na ande mugandisho ministry ya sioni bampandikana barua na kina ki Somali na ka interpretwa so tafadhali muntu download barua yewe kana form jiawe yoke form ira we tocho scanner kana ucho mtu wa interpretera uyo lile form ira no tutumia ku bandictate ora form ika to kwetha shua isitoshe thirikari yona thoko tikeka ya kukwira wowe iyo to kuona thoko iyo no akurira bakuthiatithia mantu yonthe koka ukonwa the buyer na boka ndi bwitikanirie burane buringa biashara nawe kwina chama ni to afa wetwa James Mithika na atua na reyete akarirwa TV ni akira antu ra thoko Djibouti yeku na ndito bankwenda kanusa mantu athoko Djibouti kuwa bura James yarwa nurongo nonto James ni murongo ni chama ni wafa ni muntu otariwa miraene na reta raungana na makateli yare ya antu na yare ya mbesa si antu na Ameru na ku bari tairangu ni sumari tika kwende ku Ameru atethacia nonto kuma mira yambiririe kuona thina utibo James atutethia ku ofisi ra nonto ite functional ni James aturira kamerene TV ne ake akaua mira yeta Djibouti no teyo yeta yonto ni to banda akiri mbeterete kuona ngari sia Djibouti kyora mawa James narte ngwenge anto atoronga thoko na kono yeta mira na kwatu getono yeta kuto atumwa na njira yorongo anto boreti onene bonge na mira tutukire yanyo thoko ne thina ankwenda kwira Mr. Dr. James nare kane na bitindi kuwa thoko Djibouti ni kuonekana ne tururinitania na imuntu uri kumwe uratuma mira ku Djibouti tire baba tumera mira Djibouti re ni bakomero kana ni ba Djibouti onau baba tubatura cio to rongo se batwira to atuma mira Djibouti na to komyo atumira mira Djibouti no komya kwa mira muntu to Djibouti no to tumira kenge kubaikirengo na uriti arimi kwithira bakigwatanira na endia nikenda maguri thirikari ithirite kendekithia ja kugura na kwende mira jaga kinyanira kinyao kawatanira na woni is willing buyer willing seller thirikari keka mauri lakini ukiana mire ku thokone muntu akwira akurira mbeca itira thirikari yigite no amunengera toka kayukia so ni koromba kithe thirikari nekire mauri ya shilingi mana mwanja na ngiri na mana yairi na ngiri imwe ura ciothe ura thirikari yekire tafadhali we na mire ku ni bibi atuma wita kwendia yara atiri thirikari musumare yakwira nte kurira mwere na nte kwenderia na bwithe bukawatane bukabotendia bukara kwendia bwithe tika musumare ka urapo kwenda lakini wo ya kwendia oronge no na mie yawe musumare akaurira ura inkuromba kinyari mibeto kinyo baruoke medho weta kiberecia ikwashe bithima wa nabii atumwa baka wangunia yene 500 uronge weta ki wano 500 weta ki 500 muthia no ko uriro kenda lakini ukethero mwe na 400 onge na 300 no uroko uriro na 300 so kinya tongeria na ribi ba mira betu ekeni mauri yanu na batura na mira thoko ne bogwa mira etu remiendia u no ro kare akura u tukana nio ora mtu eta na ngombe we thoko ne weta na ngombe thoko ne go ngombe ko ndemiendia ngiri 30 ikauma 28 kana nio weta yara akuro kana nio so bakaumeria sumari u no kaba kaura mauri yara so mauri thirikari mauri yekawa lakini all the time kinya mwendia na muri babo baketha bena role to play bakirikiria arimi bamira ni borite Professor Kithure Kindiki na President William Ruto kujuria wira ne bekanire na arimi bakimera giki bokurwa na makatero na babadhukitie bonene uguri na wende bakimera giki. Na kwa hii miraa, Mheshimiwa Rais, mimi nilikuwa na ombi moja nikimalizia. Unajua Rais, hatuwezi tukakuachia kazi yote peke yako, na umetupatia kazi. Uko na Deputy President, uko na mawaziri, uko na ma-PSs. So Rais, hii ya kupigana na cartels ya miraa, delegate to your Deputy President. Na mimi Rais, niko na experience kidogo sana. Siku ile ulinipatia kazi ya usalama, hapo Lamu kulikuwa na shida, terrorist walikuwa wanapiga watu kila siku, na mahali kwingine North Rift, na hata hapa kidogo. Nilingangana na hiyo kazi, na hata kama sikumaliza 100%, siku ile ulinipatia hiyo kazi, terrorists na bandits
walijua kuna waziri kutoka Kenya wa mambo ya usalama. Kwa hivyo rais, naomba kwa heshima hii, kwa sababu wewe ndiye amiri jeshi mkuu, delegati ya cartels ya miraa nitapita nao asubuhi na mapema. Rais anipatie hiyo kazi, ninyoroshane na cartels. Unajua tunawajua rais, sisi ni watu ya hapa. Mimi nitagonga hao na ile shoka kubwa, wakwende wasikwende, waende wasiende. Wangapi wanasema cartels waende? Uturomere to Meru kiende kibia twa kurikanira tubwithire miraa wenda kana waria tutigwele kana utisore embe tukuthina ana batuita cukuru utukunda kachai twirara mpara baba kurara mpara batiutalika meuto keo kuonjorera size 40 nera 35. Rais, ulituambia utafukuza makatel na tunangoja. Sasa ni mwaka wa 3. Isiwe tena tunangoja watoto waende shule, hatuna madawa nyumbani, hakuna kitu yote ambayo tuko naye. Hata saizi mahali zingine zimeanza kufungwa manyumba town. Tunakuambia utukumbuke kwa sababu hata sisi tulikukumbuka. William Samoei Ruto, tunakuomba tukiwa tunanyenyekea. Ulitupea waziri anaitwa Mutahi Kagwe, lakini tunaona hatusaidiki kwa sababu huyo mtu hajawahi shughulikia miraa, na sisi watu kulima wa miraa wa eneo hili tuko na shinda sana. Nkiripotera Meru TV, Mbita Jeff Wagitumam.